mit ven that hi poisa khol tlukin na poimo a kan dam chung hunatan kan tak sa peng sang zinga kan mit hi ven ngun ber tur le ngai saklo ber tur te zinga mi ani kan tun lai nun phung lo dang lam zela hian kan tak sa ta na chul lo kan eya kan in thin te ba ka kan mit kan man rim lutuk wang te in buai na kan tok ta fo mai age related macular degeneration AMD kum somruk vel kan ni nu a mit ko mu na lo ang chi hi khovel puma mishing za zela pariat point pasar hian an tuar me kani chakta ka pung chhozel turangai ani bok smartphone computer screen le TV te rei tak en thin hian kan mit hrisel na ati chena sa theile ani WHO in mit hrisel na tur le mit kho mu ti fia theitu thil tha tak asoi te chu Oriens company chuan siam dan tha tak duang chuakin Everbrite hi asiam ani vitamin C hian kan mit thi senza ma ti hrisela vitamin E hian kum upat nu a mit kho mu fia lo na laka min veng theibok lutein le zeaxanthin hian kan mit ti che theitu blue light laka min vengin mit tan cho tha min pe a omega 3 fatty acids hian zun thumin kan mit ati chia theina laka te min vengin kum upat ang zela mit fia lo zwal zel tur mai ba ka kum no pang tak chung po a mit fia lo ompal thei laka te min veng the ani blueberry hi hunrei takatang to in mit that lo na chi sang en kol na ata nan lo mang to thina mit pual mit khamu fia lo le mit ro tan te po dam doi tha ani ni tina kan thil eiti atang hian cho tha tam tak chu mu tho mai la kan mit hian cho tha amamo tam wang le kan mit ti hrisela AMD laka veng him turin Oriens Everbrite hian nasa takin min chan pui the ani Oriens Everbrite hi mi zong in ei theila du thu samani a kum upalam le electronics ka ihnoya mit mangrim te phei chuan ei nge chi ani e